Mitolon to Romi Amial， 祈祷每一天。O matumasay no siniasla ato aslay ay tabang， 满有恩典怜悯的上帝。Salikaka mapulong， 平安。Malatsay kita milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。Iyoir sakatusa atsifang toro kusafaw atusir suarsa pipasay ni kamu itapang kawas ita naukani o kara sini aslaay o kala aslay ayay o tsaay ka karaketer o milahci ay to niketunan ningda suar jingda saan 约珥书第2章第13节说：归向主你们的上帝吧，他有恩典，充满怜悯，他不轻易发怒，有丰盛的慈爱。Salikakaaw yo pakai ni inika rarima no pitier masemer ko faluzur itai pipasaira i kawas naukani o matumusay no sini asa atau aslay ay tapang jingra amilipo to milunguzay to pipasama ningda tamsao。当我们因为信仰软弱而感到沮丧时，归向上主吧，因为他是满有恩典与怜悯的上帝，他要与寻求他的帮助的人同在。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw mafana kako sa ay karahotlay mararil tanagtag ko faludso mitier tiswanan nikaw rila pasoolin kako awa ay ko tulas no ulah iso mararil mikapod takwanan tu sa katsaaw katefal tueman ko urib ako。 主啊，我知道保持坚定的信心并不容易，但我确信你有无限的慈爱，时时与我同在，使我不至于陷入黑暗中。Pakai ni itatamaan ang anutapang ji Yes Kristo mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。